5G emo 4G signal lomlo na hmuna yoma I phone in signal nei pon 2G signal en tir nani ta zel man kuma kha chuan mine enge mo inject thin enge kan hriam H plus le 3G hian ni engwang nge technology hluizok 2G alom reng lai 3G chunzo mani tak lo soi fiango mobile network generation de kan hrethawnga 1G atanga 5G thleng kan nei to an number nunga G hi chu generation soina mai ani ti lo hretha bokila history han soima saira 1G kha sangka zakwa somsari pakwa launch ni in call nan ngor manania analog radio signal manga encryption te omlo in radio scanner mangin mi in biang na ngai tharu ka all sam sangka zakwa somko pakatalo ni chuan 2G technology kan mutran ta heng signal te hi digital vek ani to encryption te omawangin minol puita na ngai tharuk thei ani to lo ani atira chuan CSD technology nin call quality ma sona lian tak kan hua SMS te po athon ve theita 2.5G ron chuak lein GPRS technology manga internet po muang deuh chuan man ve thei huna kal le dewa H technology mang chawin rin tlak takin internet access ve theita a signal ming ani chan po hiani amai ro chu 2G hian chaklo na lian takanaya chu call lai data man theilo na hiani ti chuan sang ni pakhat kan chuang kaya japana call aya internet speed ngai poimo na be chanin 3G chu ron chuak ta 2G chaklo na lian ber call le data frequency band in ang churon then phokin ben shandaya ada chu chon call le data rolena kaltir theita internet speed po kbps mai ni to lo in 2 mbps te ron kai chove theito ni ti chuan sang ni pakwa 4G kan hua 3G in voice le data ben shanga a then chu aron vo chelea voice to internet kaltlang veka thon an ni to voice over LTE VoLTE kan hu tran na ni ta chiani hei hian 2G call pa data man theilo le 3G ben shang pani nei te chu ron siam thata ve a mobile network to all internet protocol internet kaltlang vek alo ni ta ti chuan sang ni so pakwa ron her chua chuan 5G kan hua 4G nen danglamna tamlo hle nangin frequency range nei zau ta fezoka mobile phone mai ba ka smart city te thlenga man thei tur siam ani ti chuan kan zona le taila engwangin nge 2G la omreng si in 3G hi top tak dai 2G chuan kan soitak angkhan 1G nei velo SMS le call rin tlak tak aron kengtela he signal hi voin thlenga keypad phone 4G la nei lo tele 4G le 5G signal omlo na hmuna man tangka ya lani telecom provider te tan en kola hadam boka data tam tak in thon theina ni lo wangin power po amamo tlem sumdo na sang ten internet access kheral lo call le SMS rin tlak tak nei andu thina hei wang hinan mangna sa ni chu chuan 2G technology a sumlu chu alati dam ve trek ani amai ro chu 3G ve thung chu 2G angin en kol la ol sam lowa power tam tak mamo ve ting tang sin mang tu an tam to lo ma 4G le 5G angin data tam tak in thon nan tunang lai a chuan arin tlak le box si lo laklo dewa om ta ani chutia company sum eiral mai tu ni sia chuan Airtel Vodafone Idea BSNL te thlengin 3G signal mu tur om ta lo ani Jio phei chuan 3G nei man meu lo Reliance ka omve man ma se Jio tak ki chu 4G atanga ron tran ani ilo la shelo ni chuan tunai shata share on our page ilo follow ve theu donia